Haro. Kaidia Ora wa rosine. Ohoro wakwa ni mwega. Wapi ni mwega? Ti moru. Umothe ni World Radio Day. Na riu ari muthenya ucio riu turenda gukumenya ni tukuwi na turenda gukumenya makiria. World Radio niki wikika muthenya wa muthe gukugwira atangathi na wira uria marutaga. Ready bichonja? Ndi sawa. Aya. Bichonja ndukufata ndukori ciuria ndito. Tajiriria na maritwa maku mothe. Wengi wa wale moikaine. Demo Catholic by the way na kugweta na de ufatithia na ngaheo umereria ndafatithia ni Father Kelly Father watuhuraga bara gifatithio gito Paulo icoka ngaheo umereria gito James so njitawa Paul James kana James Paul odu tikio ndire utagira muno Paul Gatonye mbogwa aya ritwa ria kuria mitambo-ini no ndio gatonye mbogwa na kogera men ndio kururia kupagaiza kururia kidogo koretwo tangathi ni miaka igana miaka kadhaa ndigirire utangathi ni 2007 no riko ndiko wira biu 2007 ndambiriirie na gwika tundu tunini actually ndambiriirie na classifieds the classified kama ndari hago cigi 200 na ndekaga tutatu wiki kwa cigi 600 times 4 musara wakwa wa ngirigira bana then kuma hau ngigira wira kwendia njohi yake ni njohi yandehire kamera na nyoka ira hungeka promotion cia njohi mesira ndu njohi ni hau ri ngirira huini ri hakigwika kamundu gaka gakena mugambo so ngiro njoka interview ndoka interview ndakorire mutangathi umwe wikaine ndi kumugweta athi no ara veire commercial akiro njikithie interview ajikithie interview ajikithie mugambo wakwa ni muru pio na ndungiendaga kuigwika radio-ini so nginuka twena rifari mundu itawa rifari mutangathi ungi ukoragwo ceceni ingi so ngikinuka then later somehow mundu waigwita mugambo akijita so ngingira wega riu 2008 I think September 1st kuretwo kameme-ini na ndirathi kungi kuma 2008 ero nimekagera mingi mingi undu uriku watumire wende gutuika mutangathi kuma tene ri ndakoragwo ndina ng'ano cia kuheana story na ng'ano ciarĩ cia ma cia gwĩtungira menyonyo nyihia hwaĩ all those so najara ndari storyteller kakoni kagenagia muno kuigua you know like radio it's a chance ya guthie kwirana maundu maria uraigua maria ureciria wiharagiria atia kwambia show ngoragwo na indo njitaga 3 P's P thato P's P number 1 is preparation na ko katene aru swera jika ni current affairs ni maundu maria kika ndungienda guka haha wambie kwira andu maundu maigua nginya we maundu maria urathia andu moi so one of the things ni kwihariria na njira ya gwika research guthoma na maundu mau mangi mothe then that is the first P prepare the second P ni kuhoya I pray by the way I still pray na ni we before kwambia show no mwaka kuhoya so that is the second P na P ya gatatu ni P PWE PWE ni ki ndo kigira ni ke studio te wewe kwa nini tira mwaka wa bebe yao le